Pilipinas Got Talent live at the Resorts. Ni Mang Boyet napiklan ababaero, lirain na uway kainukim mabaliw, awantilyan na ngalangao sino, basta nag-blouse kin nagpalda si manso, certified atik boy ni Mang Boyet, tulan na uray anyat itsuran, na minsan nga daw na booking ni bakit na ngadda sa bali akakibibin na. Ay Mang Boyet na alakan nagkaratin naglemengkan, di bakit mo sarsarakan nakan at dabay igem na abang lukumangamin belam taaren mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problema tatigre nga asawam. Ni Mang Boyet natangken ti ulo na, di agnakem muray palken ni bakit na, kaputi arem na adi matetelan, tukulan. Ay Mang Boyet na alam at kararagken naglemengkan, di bakit mo sarsaraken nakan at dabay igem na abada nukumangamin nepelam taaren mo ngaglapunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet na alakan at kararagken naglemengkan, di bakit mo sarsaraken nakan at dabay igem na abadang lukumangan tinepelam taaren mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problema natinigre nga asawa. Ay Mang Boyet na alakan at kararagken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan at dabay igem na abadang lukumangamin tinepelam taaren mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problema tatimigre nga asawa. Ay ako Mang Boyet, pinagmagahan ka lang anong gabi din eh. Di ka dumang ka nilulong na simpot. Deta ka, di maganganat mo ba?